have witnessed Nielsen Massey's commitment to its partners through the purchase of vanilla and the support provided in various sustainable projects for Pure Vanilla's farmers and staff. Tagnaty efatra taogno niasako tamin'ny Pure Vanilla, nanoagna zay foagna Nielsen Massey tamin'ny commande la vanille nataondreo. Nateo aza ny crise nisy asa foagna zegny zay. Letry niasako 5 taogno tamin'ny Pure Vanilla. Dia niezaka foagna zegny zahay mankatsara ny qualité-ny Nielsen Massey. Ary mbola vogno zegny ankatsara bebe kokoa mba hampandroso zegny société-nay ato amin'ny Pure Vanilla. Zegny ny tanjognonay. Tagnatin'ny efatra taona nidiriko tamin'ny Pure Vanilla tato, milamigny tsara be ny fidiram-bola. Afaka mampianatra zanako, milamigny tsara ndraiky fianakaviagnana. 10 taona niasako tamin'ny Pure Vanilla zegny, marotra eky efa hazo takato. Ary nahitako fahombiazana be. Ary Nielsen Massey zegny miara-miasa aminay zegny dia Monsieur Greg zegny tonga aminay aty dia mikarakara be zegny izy miaraka aminay eo zegny mandeha jusqu'à ambanivolo. Za zegny nanomboka tamin'ny 2020 niasako tamin'ny Pure Vanilla ka jusqu'à amin'izao. Zay zegny miara-miasa amin'ny producteur amin'ny resaka certificat fair trade ndraiky bio. Hatreto zegny ny fahitako ny producteur anay zegny efa maro efa mafehy petra zay takiny certificat. Ary mbola misy efa navita projet zegny zay ary maro koa zegny mbola tanteranay iarahanay miasa amin'ny Nielsen Massey. Ka misaotra ny Nielsen Massey zay amin'ny resaka fagnampiana fiara-miasa. First, we left school after we got PPC on 2021 because our parents could not pay our school fee. But we have made a great change to train in Pure Vanilla about vanilla growing skills, tapping computer, and learning French and English languages. Both of us here got other chance to continue our study in a high school after. We are happy now because we think that we can reach our goal in our future life. And we would like to give a million thanks to them as the head of Pure Vanilla and the offering from a bird to help us to create our future life. I wish God bless you and all thing you do will be all right. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Zegny zay io nahazo école vaovao satria zay tamin'ny taloha zegny ratsy be zegny le tontolo iainanay tsy ampy. Zay tamin'ny école taloha zay efa ety zay
zay misana mandoatra ambany amina sy magnan'igny zay dimidimy zay misy telotelo. Amin'izao dia tsara ny tontolo iainana misy eto aminay ao amin'ny EPP satria zay nahazo WC, douche, manara-penitra. Zay be mandeha mamana ambany trano fa mandeha mangira agnalan-draha fa zay vitakenazy ladosy ndraiky kabone zay tsara mandeha agnalan-draha eky zay mangery, tsara mandeha ambany trano eky zay mamana. Zay vakely agny nazahoanay école tsara ndraiky table zay arorofo zay adily malalaka. Ke eto zegny tondro fivoarana lehibe aminay zegny izy ny zaza moa lasa nahay nakatra be zegny ny taux d'admission ndraiky amin'ny rorogny taux de redoublement. Magnano ty fa école ianaranay mbola lasarasara ranjoaka. Nazoto zareo nianatra, niezaka ry zareo amin'izay nahazo maro nangala CP nahafaka taminay. Ny pure vanilla rano vovo zegny nampiova fiainana fahasalamagna ny zanako zegny nahay nitombo satria zahay taloha zegny antegnany maladrano salakady lavitry izy zao marikitry salakady mady ary za taloha satria za miasa igny matetiky mangala olo fô mikarama olo mangala rano za ke zegny za fô afaka malaka rano bebe fotoagna anteriko eto. Tsy mijaly misy fotoagna lava mandeha rano manasa raha zay ke na aloha andeha agnaty ala mahavita manasa mitasitry rano, manasa lasety, lamba. Ela fô nanteriko teto. Zay ty antegna rano fô malaka rano, sahiragna raha lavitra tany angalagna rano. Aran-tena fa magnano akety. Fô lagnenina ave ny fikambanana pure vanilla. Zahay tsy sahiragna, nahazo rano vovo tsara, mady. Sotranao zay Nielsen Massey zay hitandrany vato taloha zay malaka rano an-tanimbary fa zay keretigna maranao rano sotro mady tsy reraka zay moa nahazo rano mady tsara misotranao hoe alobelombolo tsara zegny zahay lavitry ny aretigna na ny zaza madiniky na ny fiarahamoniny misotranao. Za taloha teo tsy nanagna lavanina vodina raiky zegny za ary mbona agniry tambôly za fô tsy azo zegny nohon'ny alafosan'ilay taho. Fô izy ndraiky edy nanomboka tamin'ny 2018 zegny nandalo zegny Nielsen Massey aby zegny nagnampy zay tamin'ny resaka laliany. Tegna nahazo zegny zahay. Niezaka zegny zanamboly ninahy amin'ny andro akeo malôha efa mandeha an-taona ny lavanina ary tanàgna nisy zahay atô lasty moa tsy dia nisy izy loatra ka fa noho fagnampimana courant ake zegny amizao fotoany andro ake ankamaroany ny olo malôha tegna refa sikisaiky nanagna sinitry. Aiego edy le fambolegna lavany fô lagniny nompiako antely zany ny tsaratsara le fari-piainana anaha amelomagna le vady aman-janaka zegny le raha.
Tegna misy avantage be zay satria za zegny lagnena nagnanovako izy zegny za zegny fa tsy de miankiny loatra amina resaka lavany mamboly ndraiky za amy lavany fô za zegny fa tsy miankiny be am'izy fô satria nisy tombony be zegny tamy raha nikasiky fitarimegna laoko tato fimpiagna laoko io zegny ke be zegny fitombosiko tao satria za zegny salakady homagna za mandafo zegny za zegny mahazo vola ary tarimeko zay izy fianakaviagnanahy zegny miboaka avy amy raha laoko tiato zegny. Ito dia mankasitraka ny pure vanilla sy ny Nielsen Massey satria nagnamia ity tragno ity mba ho fitehirizam-bokatra sy fikarakaragna vokatra la vanille agnatin'ny fikambanana lavarondra. Satria zay taloha zegny raha tegna marigny ny lavaninay zegny agnatin'ny tragno tsy dia azo antoko loatra satria mety mora simba, mora legny ka zao moa tegna le manomboka zao de mety azahoagna tombony tsara zegny ty amin'ny vidiny zegny satria to tsara ny lavany agnatin'ny tragno satria managna tragno ikarakaragna azy tsara. Ty zany ny trano tsekolinay zay andraisana mpianatra miisa eo amin'ny 300. Raha jerena zany simba ny trano ary efa tsy ampy le mpianatra andeha handranto fahalalana. De mba tianay zegny mba misy impact ty amin'ny vahoaka hitambaran'ny vahoaka zegny le tombontsoa avy agny aminareo vokatra zay fiara-miasa zay amin'ny fiara-miasa amin'ny resaka lavany zay. Miezaka ndraiky mazay amin'ny commune zao nagnano bureau-ny CG ty zay iaragna amin'ny ray aman-dreny sy ny commune ka mitodika amin'ny fikambanana raha mba misy azo atao zany mba hanavao zany le trano-tsekoly na hampitombo ny isan'ny efitrano-tsekoly azonay iasana.